Hallo! Agus fáilte I dtíos go Mhòd Glasgow dáhíle san 9 glasca pa Féis TV sé deir steuna hain agus ha sin seo ag scoil Ghàidhealaich Glaschu. Chi sin déana ha d'arst an dú. Wel, Martin fa, cymryd a hasif yn dŵ? Ma, gleifa. Agus, co sif si? Jane Penny mahorf? Alice. Scarlett. Alice, agus Scarlett mag had cynnioch. Gus je ha sif si Jane af yn draste? Dance Ghàidhealaich. Dance Ghàidhealaich. Wel, ha si fe coet tirach uafas o'ch snasal am sy'n jeisio sio na chyl. Uafas o'ch snasal. Agus, efelwyd y fi dawns yma'r ha? Fa. Cymryd a chaisio fe ddyrst? Gyma. Agus efelwyd son pysfeic y Jane af gwain yn draste son y chamera? Gleifa, oce, wel, mis dod y chyn yma. Agus? Wel, ha sif sy'n ddilach lan talent. Fel sif ski station? Haniel. Chania, yw. Ha par sbionach ac ydw fel? Ha. Wel, môr yn tai. Fyd sy'n thumbs up person y camera. You know. Bao nôr, dan sy'n gael. Môr yn tai. Pew, agos leis sy'n, ha sy'n ag tal y concert, fai chi'n je ha dol ddars leis na cosar yn sgidal. Sio sy'n yn eist cool na dorsen, a na cosar yn sgidal, ffef dolir yn ar dŵler. Hwylad dyn ni faracin bydd big nerfach. Agos ha sy'n has dy ffew. Thor ffew y dol ag y fod. Músa é in heachchan sa scaneal chun gad mi as a chóise as an stéite ag an haid a bheachgus a mis an Glasgow leis sin cha bhí mé a fécin os trí chaneal mí a bhí ag practice im leona cólarú agus leis sin ha in Mhòd the quarter times bulach gwan is gas gan mi fein a chuine a ríise chultne seo leis a bhar mi choiolach agus leis bhar mi cartal ach chuideach ha fatbis héin gat the house stop ac an nervous mas tiú an artúla unar go bhfuil al a ta chola call go mar chór sa bhís go le quarter in gwan. Is me sé an carni is an dú ha mí am flunkit. Ha kom dit dag sé te stage is a thorsne notskrif is hat for the vi kema so. Oké, a jou was kimme gelede wat is a gemaakt heeft wie wie fiche te koik ik gewoud ne va me sé ook se janu ne korpischen. So nisje am ki dag gekait drie Dyn eigenlijk gewoon nog het geld toch weer vat en een glassige en de rest is zo uit ieder maar gaat het in eigenlijk. Wel, ha sy'n dal y lyric dynnu ans y srad ac sy'n dal y ffeinach rhywle. Mae fa i gael parst ans fod, je yenigad. What would you do? So let's see Koha Chin. Ha kitchikin and Shaw. Hello. What's your name? My name's Tony. Tony. About Gaelic accent, Tony. Have you got any Gaelic? Nope. No, that's okay. Has she all right? Have you heard of the Mhòd before? Nope. That's okay, don't worry. So the Mhòd is a Gaelic competition, and Okay. we're just asking people, if you were to take part in a competition, what would you do? Well, what sort of competition is that? You could sing, you could dance, you could tell a story, you could do a poem. Well, I can do all of that. You can do all of it? Mm-hmm. Oh, well, Tony, you need to learn some Gaelic so that you can come and compete in the Mhòd. Okay, go on. Okay, Teach me. can you say, Is
Misha Tony. Is Misha Tommy. Ha sin díach a féinach go duine ar an sráid, ma bhah gael páist an sa bhód dé dhéanach tú. Wel, fa mi gael pars y fod Lle Diardaoin, o'r si teacher hwnnw meg sgol gael y Glasgow, agos rhaid yn ysgol yn ac am jalchlwch agos fwy yn chiad. So, sy'n yn tachart ys siar ac am sy'n gyfod chani. Wel, smaid ein agus smaid ein na scolar yn. Môr an tain? Cheers! 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 I'd watch The Spectator. A sin alright, sin na dhéanach Misha Cúteach. Do you have any special skills that you could maybe do? Maybe they could invent a competition just for you. Clapping, perhaps, laughing, that's a good one. Yelling, giving encouragement. Storytelling, perhaps, that would be one. Okay, ceart, well, mór an tain. So how wafasach supportive, land taich? Absolutely, absolutely. 1, 2, 3. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Yay! Well, sin ac a bheith maha, lá ile ag a bhd Jaisha, so sé tírio hawn, fo Ghàidhealaich Glasgow, agus tírio van talachon Cúteach. Ha mis a fiús done, a bhfuil done. Ha. Hí sin na marach sibh.